Hetna Belap Kuki Channel Thusoh Lahkhom ngai hozo sei na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote July ni sim som laget ni khwa Thusoh Lahkhom ho Islamic State terrorist group hon Oman capital hopsunga Muscat muna mok stokinai chamun khabuluna ananei uvin kipona anei uvin hi Hichi bulu na achun mi ko intina atuin mi som thumbal in kisu kha na anezin hi ISIS cargo bolhon phondo dungzuizun hichi bulu na achun amho ISIS mi thum in achil ha piu ahidan asejun Muslim shias miten kumsia bol singu ilhaina achil ha pi lai uwa galman cha hoita ta choiza bulu na ananei u ahidan anapongdo ovin hi ISIS propaganda channel amukiti Telegram channel in anaphondo dungzuizin amho ISIS fighter hochun machine gun ho mangcha a siat hogung hon pathin hauna kin asura kiti chu anaman laiwa nakap mo hidan anapongdo in hi apet penacho Oman security first ten le thona nei zun hi hichi asura kin ke manna ISIS so khutna machana neila Pakistan mili Indian mi khat chole Oman policeman khat jong anpang in hi phat chom khat se kikap tona amzovin Oman police hon ISIS gargu bol ho chu anakap di tawin hi Thusoh zi chun moksa ke khommi jasagi walam anatang dan in hi Oman gamsunga hitabang kibulu na hi phat masa a anum khalo be Thusoh khat chu hi Thusoh document in Pakistan embassy akon chale Iran akon nasata adem na anai zun hi July nisim som lagup ni khua Israel ten lena kon Gaza strip sunga bom hla na ane kin uvin hi United Nation in agon nerik kem a bom anaka khumut ki gom in Tuesday ni khua Palestine mithizat som ngala sagi alhingtan hi Thusoh document in Israel sepaiten United Nation in abui peace school chu Hamas galgu bol hon pansa na ane u het hitol hana bulu na chu chila pi uvin asejun hi Gaza Health Ministry in asaina Khan Junis muna Israel ten airstrike in bol kit nawa mi som na sige intina atu kini ativin hi Khan Junis muna minamu ho seidung zuizin hichlai muna alhei kar khachu Israel ten buluna ane u ahin bompo ke akun avela refugee ho umna pon bule asung avela am ho tampinjong wangsit na chu atu uvin asejun hi geldo thei khachu achi 2023 October nisim segi ni khua Hamas galgu bolhon Israel chunga gal anabol khum uwa milham sangkha le zani anatha uwa chule zani le somnga anamat zi uwa Israel in ipithu umjongle Hamas kiti su umang te dia le thuna ahinne chilha pi u hi hichitokil hana chu ni chana Hamas galgu bol ho su umang nading operation ahin chilha pi jing u ahin Gaza Health Ministry ten July nisim som lagup nia chana latest update aphondo nawa Palestine mi sang som thumne sangi le jasagi le som thumna thum in thina atu tawin ahi alangkhan Israel sepaiten anaphondo dungzuizin tu chanhin Hamas lam kailubu ake vel akitha zautan chule Hamas galgu bol akitha zawle akiman agom a sang som na sang le lingtai atin hi July nisim som lagup ni humaman Hezbollah ten rocket tampi mangchan Israel gamsunga anakap uvin hi hichi buluna chu amhon achi sani khua Israel ten hanglam Lebanon gamsunga buluna anai uwa serun chapang thum panna mi nga intina atu ule thuna abol ovin asejun hi buluna takemat in Israel media hon Hezbollah ten rocket somge war in salam Israel gamsung huthum pansan buluna anai uve atin hi IDF ten rocket somliwal Israel kopi gamgi kirat samona le avel anabo in hilla Israel Iron Dome air defense system in atamzo anakap lai atin hi rocket tamkhat bow in thillalo phabeb asuse e atin hi gamgi china ki kap to na in Israel le Lebanon gamgi a gammei ka na ana in nidan phabeb zabin rocket somlam in Hezbollah ten Israel humlam Galilee kai akap kit uvin hi hichachun asiable na sata ampo ekiti a China penzan kim ko nidan somlakhat vel in Hezbollah ten rocket som nilanga val Mount Meron kaizana kap kin uvin hicha azongchun kisu kha na le thina manna ima am kit pon hi
iham ta Russia to kidauna ahum khale Russia dauding dan tugu German makaina NATO gamho kimancha ding dan tuchu der special kiti German Thusoh in anapung do in hi hichi media in sain agar dinga her hile hathum apal hagup sunga Germany in gam kai sunga NATO spe lag get virtual garment cha equipment so adi aw gari lag ni var ho azil hunding dan iti ki gutna nei ding hamti to gun plan an nei dan asejin hi azi chu hichi NATO spe tel a government cha ho atam zo hin German gam hi a ho pa te ding uchu a hi akiti Achi sa main simni 2022 kom a German Mardel Infantry Fighting Vehicle hon sectioni an har reason a store khau mun a azop pa na wa kon amudo 2 mile ma mancha hu hi thaya A2 highway ta ke he mar jathuma sa Berlin hopi pa ma hi NATO sepe aza asim ho mancha ho pen hu hi di in agel un hi 2 mile ma Russia to aka o kidaw na hung so to taidinga gincha na linta na ito lana hichi asunga kigona sangta ane u hidan mudo thaizin in alangkana Russia in Ukraine to aka alhan ahung kho sia western gamhonjong tu maban a sangzo a kikomna ahne ule nuclear garment cha aman ngap chanu ata alangjing na ban over Russian President Vladimir Putin in Ukraine to akika alhan boina thua nuclear garment cha amin pha na hi hungtam the hitai Banoi le sinami khangtaw lo pen banoi mi to ke matna nei lo Peruvian Amazon gamangla kosa Moscow Peru tribe solim chu vanoi muthai di in Human Rights Organization Survivor International ten anaso do obin hi lim kimwa kon a het do dungzui uvin hapta ma salang zama phalpi na anamu thing tan thing heng logging company te pansa na kom cha kimu u anahi hi chi thing thang mi ho ka kom ting le nela cha ho la hong do te ule mu pha jiu hin hinla local indigenous rights group ho saitan in nisi a thing tan thing jom company ahung tamjing to lhona a chen naw agi naw neu che jing am phana hin le channel lampi dang hol na ahung wa do u ahi atibin hi achi sa jun hasunga chu hichi Moscow Peru namite chu Peru sol hanglam Brazil to kigam git komcha aung so do nawa Survivor International ten anamudo over lim anakap do u anhi hichi Survivor International ho saidan in hichi tribe ho hi tu ni sana vanui midang koima to ki komlo ki haulo chule koima be se ki musa lo u hi alangkhan hichi gammang sunga hi tu thalam in thing ball thing chom company tampi license ki pe active hi Achi sa July ni sim somlanga 2024 ni hoa Meitei Migilo te Mr. Mirangil Chiru ahilolam ta ki phonna nei sa over lungsina beiza borgim na sangpen api zo over thina na tona to ki manin Kuki Inpi Manipur General Secretary khai khau kangtemin in July ni sim somna segi 2024 ni press release anabol in hi Press release dungzuizin Kangpopi district hopsunga Kangchup Chiru Komi Mr. Mirangil Chiru Meitei Migilo Arambai Tingar ho Hiding agin chat hon lungsit na beiza na thano chunga hat endam na anaisin hi thupuni na sei bena tiza ta video social media la dunga hung viral Mr. Chiru chu hunam aman hon su gim na nezin hunam dan di lauta ki phona nei sa in Kuki zona mite ding a thugu poli a ki manga dangka sangsom nilang na to mana Kuki zote akon akila in ase sa ovin hi Mr. Mirangil hi Kangchup Tribal Youth Organization Kangchup Area Kuki and Naga Tribal Youth Organization Apex Body Alam Kailui Khat Theologian le Christian hogu ta zong hin tu le tu a Kuki zo le meitei te ki ka ki daw na thua imacha ki matna nei lo mi hi ati Rambai Tengol ten ango anaw hui bullabal nei lo athil se bol naw sel do anading a propaganda a man u hi ati Thupunin say bena hitabang minority tribe ho chunga kicha na lung umsa na ding Rambai Tingor hole meitui gagu bor ho na to hi amasapen hi poi ati September nisim somlogup 2023 in Sertu Thangthang kom akum somli lakhat Defense Service Corps anatangchu suti achina tarung infar a apui mo bin anakapli ubin hi
Aban in July ni sim som langa 2023 in Lucy Marie akum som nga langa nupi kumhan chule lungyal na nanay pichu maitay migilo ten anakabli uvin ahi. Tupon chud Christian le tinghang mi khat hina in kang chup chiru humite se helovin agam kaiza tinghang mi te zo se ki matna det ta akinezin ahi. Ze chun ki matna nai chak ne ki hizong le amhon aday sao ahi naw le aday sao zapi na akinezin galatol tu apan pitum nei lo u ahi naw maintain na kibol zingi tin press release chun asayzin ahi. Kuki Khanglai Lompi Tuibong Block Secretary Akon Hetna Thupon July Nisim Somlagup 2024 Nia Kisodo Dungzuizin Khanglai Lompi KKL Tuibong Block Akon Hetsa Chuhile Pailangmul Area Akon Team na Kimubangin Gamsunga Ambulance Amlauzi Abuina Tamta at Nato Tazi Uvin Hichi Project Ngading Kitopi na Hintum Uvin Hitolhan A Ang Lungding July Nisim Somlasagi 2024 Wednesday Nila Apat Tuibong Block Sunga Ko umzo se hi zansi le aban cha a hungkichona kithopi na hungkithum ding a hi zein mipi inzong hi chi to golol hin theina dia izwa kham khom ova kithopi na inpi chi divin tin le tauna hungkine je tin he sa thupon chun asai in a hi. All Manipur VDF Employees Welfare Associations on Haptama sa State Cabinet in VDF personnel te to kimana thulut na abol u adei mo thu apongdo in honorarium ki khansa de angi un hi. Amhon Thusoh abol now ochun 2008 akipat state government in law and order but Srinalama din VDF personnel ding alaun Police Act 1861 section 17 and 18 dungzuya VDF personnel te zong tunaina ven bit na le police te banga mopo na pi ding ti hizong le hichi provision hi aling set ni akitong do lo hidan asai uve. State Cabinet ini kumasanya tulun abol na achun VDF personnel hozang district chumchum a swale thaidi atiuchu gel ko nga hi atiuve police constable ho banga vet calling atiu hile VDF personnel ho honorarium 2 pe na hi rupees 10,000 jong police constable ho salary to ke ba sa atiu hi tin asai uve Bisnupur district apat VDF member te Ukrul district nga transfer hilew monthly honorarium rupees 10,000 bep hi un ko khat ki ba na dinga kining hingzaw lo ding hisin hasanalin ta lut ding ahin VDF member dang khazong zeribam apat infra is a transfer hilew duty a join na ding lampi bi zaw lo ding hisin helicopter service a za hungai ding ahin UPT ke tawdal zaw ding hamtin do na ase move VDF association in President Lastram di Bam in VDF te chondo ahi naw a chinum lo ahi po in tu al halo amu uhi kilhingzaw lo di ahi sia kining hinading halo ki pi hilew hoilai mun hi zong le transfer hi na mun a duty a join thei di hi dan ase in hi Popi ki tuna mun sung si ding a vai kun do ho la hin 70% tabang VDF personnel ho hi in halo amu zan ho hi cha te school kaisa na ding a zong kilhing lo hi ati Zechun state sarkar in athulut now velvet de in na bolun July nisim somthum na khat chan a hechi thuno su na wang ahilole Manipur sungmun chumchuma VDF personnel sang somle som nga hon ki phinna panding u hi tinjong ase e dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalip chebe